Nyi, Naon, Kang? ya Kang hayang ngopi, panyeduhun kopi ki. Heeh, Kang. Nyi, Naon, Kang? tak kopi naon lo bala teh? Ya. Nyi kira nggak? Ada China nya lo bala teh nggak? Heeh, Kang. Nyi, Nggak saya bangun dah, sekalian dah. Ulah dipinyu teuing loba ting pamentaan teh ya. Kang, dahar. Kang. Kang, dahar. biasa kue nyet mam dihala. Akan kena balasan komen ya, menipat rame komen itu. Akang mah ku nemen ngaikat dahar itu harapan nyai. Kah. Beakeun teh. Teh, nah nyi nantu ini dia genian. Terus di mana, Kang? Pas digawe atuh nyi. Ya aku digawe lagi karak balik. Sok lo bating omong, salah kita digawe di ambek, teh digawe di pundungan. Ngau sih nyi? Ah, Gini gua menyaksengin. segit di mana bu? Kelek mau murunan. Oh, nyai keur pilek, Kang. Uh, Udah diperiksa lah. nyi. Guys, aman. Gua aing diaus jahat. Dulu si Akang ke mana nya? Aing mah ulin mulai ditinggalkeun. Pasti mah lieur sorangan ah. Duh, mana udah sore, ya nyai kemana kudu neang si Akang? Alah. Ha, malah di dia geningan. Nah, Di iya. teangan ti ditu muter-muter malah ya di dia. Kan karena yang sieureum si Epong maturan. Jauh-jauh ulin ngadan nengan yang sirum di dia. Mana kau coba yang sirum nak?